street hapo kama ni bandu shule nasomea na logo hiyo ni jina la shule ama jina lao. Unajua mtu ameenda shule ya maana unajuanga na day 1 hadi mwisho data peleka chesa kwa kiti wazito. Sawa, tuko sawa? Okay, mtu alienda shule ponga kuwa mnajiunga na admission letter day 1. Umesikianga come with the following. Shule ya maana wanakumanga vitu serious. Come with the following. Books, mathematical table, calculator, geometrical sets, games kits. Mpaka unasikia ni shule hiyo, come with a Bible. Mpaka unajua ni shule hiyo mpaka na kanisa. Day 1 unajua ni shule serious. Shule za kijinga bado kuna admission letter, lakini admission letter vitu vimeandikwa. Come with the following. Jembe, panga, propangas, babi waya. Mpaka mzazi anaanza kujiuliza, hii shule iko ama ndio tunaenda vilenga? Wengine wakienda supermarket, wengine wanaenda hardware. Now ladies and gentlemen, I want you to put your hands together. Nataka kuwaletea msanii ambaye mnamjua, is an internet sensation na leo hapo hapa live. Sawa sawa? Yes. MC Gere dokuja. Program inajenga hapa kama buffet. Chapati kidogo kisherehe. Wapi ile MC? Asante sana. Kwani makofi ya MC wetu asante. Sio faida. Makofi mazuri kama wewe endeka. Thank you very much. Nenda na restaurant nawe. Kama iko sokule. Kama nini? Ndio kanao. Kama unaiona kama microphone ndio hii hapa. Sawa. Nini? Wewe. Wewe mkaelewe. Nataka kuona wale kama hiki. Ndio kwa neno mwanzo. Asante sana ndio, asante sana baba. Nego na maishi twambe tukaribishe Muthuri Wigugu Mheshimiwa wa Ngoji wa makofi yake. Asante sana tunataka kuombe na karibu sana mheshimiwa na ndio tulikuwa baada ya yote hii. Asante sana. Haya, kwa mtu wale bwana kwa salamu. Wapi ndugu ya Karago wa Moraya? Mokorino original. Karibu sana Karago wa Moraya. Karibu sana. Nije twende kazi Karago wa Moraya. Hali niwe tuenda urehe na huko ile. Iwa. Okay, tuende. Karago wa Moraya. Nije kama kwa DJ. Top Mr. DJ from the top. From the top. Wapi duri ya Karago wa Moraya? Twende kazi. Hey! Ngoja DJ. Alafu sasa uongeze tempo kidogo. Adwana Ikuru. Mwathani witwa rogocwo. Geithia yogwo Bwana Yesu asifiwe. Ni mwendete murage. Ngai taroria mamukite ma. Ona ni ngwenda kuhoya kihenjo andu aria mahingũrĩrwo haria. Kiria kieherio nigetha ona aria mone. Etiguoi. Meheria riri. Ona aria angi me mwena uria ri. Meheria ici mehererio. Etiguoi andu a Ngai. Yes. Ona aria me kuria nja nao mehererio ici. Nigetha matige kuona maundu na mairia. Mamone live. Wapi kelele ya Murage? Geithia mundu ucio uikarete thio mwire rugama toine. Mwire rugama toine. Tiga Francis wa Kuku,
Na onake nenda kurugama mwire rugama tuine. Asante. Ndingainira Ngai ndi wika ati muikarite thi na Ngai ni witu ithuothe Priscilla wa imani. Twende DJ, twende kazi. Weka volume. Tuine atea ewa otanirwa bara tuine na inyake igutura modigun ayae ekaideza idukone inyakune toine ilikana mwanani wapi nduru ya Kapagara? Okahora wahea mucie mwega toine ekainetha iwage mutumia mwega toine iwage muthuri tange idukone inyakune aya guo Bye. Nera. Oya guo. Wabikelele ya dama. Oya guo. Ewa heo kalijega nera. Na inyake kainera. Na inyake kainera. Iwa heo siana jega nera. Na inyake kainera. Na inyake kainera. Iwa gena wira mwega nera. Na inyake kainera. Tuge. Na inyake kainera. Tukone inyakune. Oya guo tuina kia mwisho. Mheshimiwa wako Njiri wa Mbogo. Nitha. Oya guo. Kanitha korogama nitha. Na inyake kainitha. Na inyake kainitha. Ibururi wagia thayo nitha. Na inyake kainitha. Na inyake kainitha. Ngai agia mwana waku nitha. Na inyake kainitha. Oya guo ithuothe tumugoce. Na inyake kainitha. Ithuothe tumugoce nitha. Na inyake kainitha. Na inyake. Thank you DJ, thank you. Hejo. Yes. Karaithe. Yes. Nitokire. Na twake na muno ne gukora andu na kurumeti yari muno. Tareke ngikure guko andu no maumagira. Guko no maumagira. Muhindira twambiririe kuheana Kabagara haria ni tene muno. Andu muthe ni mekuria ngima. Yes. Ona Kabagara kau mokire nako ri. Aingi marugire bara. Maria riu ni ahunu. Gathondekeirwo bara. Na ni tukwihoete aria matuthondekeire hema ici. Matuhingurire mwena uria nigetha andu aria matige guikara mari nja muno. Tent manager haria uri please twehererie kiria. Nigetha turehe mwene igongona-ini riake. Na o andu acio a tent metikire tu matuhingurire mwena uyu. Tondu guku tutikigeria kuina rwimbo ruria rugaga hati nakuo kou kungi nja kuihurite nja ni kuru. Jati kwega reke tukorwo twe hamwe ithuothe jati kwega andu aria mekuria nja ni andu arathime Ngai aria muri nja mwathani akumio eni ni mukwenda kuhingurirwo hau fio ni mukwenda kuhingurirwo ini ora kora ha mwena uria ni mukwenda kuhingurirwo eni oyo kurakara oyo akirakarite uikara nja na ite tiwega makihingurirwo o iria bari o iria tucieherio iria
nigetha maigue ta me thĩinĩ ona marũgama mamenye mekwa Ngai. Haya, andũ acio hema nĩ kaboro thondeka maũndũ mau mũndũ wa tent. Hau nĩ mwakinya hingũra nyororo. Ona nĩ mahingũrĩrwo. Ĩni akĩrĩ hau akĩrĩ njega. Ona yo tare wako ona nyororo ndaihu ndũhingũre wone nyororo ndaihu. Hema ĩno ĩrarĩ ya andũ 10,000 na nĩwona sofa nĩ ihũrire. Nĩ maihũrĩte. Andũ nĩ maihũrire. Yes. No menye na gũkũ nja andũ nĩ kũingĩra maraingĩra. Yes. We wĩna ikuru tiga gũikara mũciĩ. Ũka gũkũ tũrĩe maica. Ũka tũine tũkĩrĩaga maica ũka tũhũre sherehe. Tũkĩkũheaga ũhoro makĩria. Maũndũ marĩa mekuo bũrũri-inĩ witũ maraninwo nĩ kwaranĩria. Na kĩrĩ kwaranĩria. Ũkai tũrĩe story. Ũkai tũrĩe story. Ndienda gũkũrehera mũtumia ũmwe mũrathime mũno. Mũtumia. Yes. Mũrathime biũ. Mũndũ wa Ngai mwega. Na mũrathime biũ. Mũndũ wa Ngai wauga oro nake nĩ akũhingũra branch. Gũkũ Nakuru City. Nĩgetha rĩrĩ. Nigetha onake mũrage akĩandĩka andũ 50. Nake ongerere angĩ. Nake andĩke angĩ 100. Yes. Wapi kelele ya Dama Mobile Spares? Wapi kelele ya Dama Mobile Spares? Wapi kelele ya Damaris wa Dama Mobile Spares? Hey, hey. Hey, hey. Marauma na haha. Murehe. Jirani ĩno. Asante sana. Reke oke. Wapi kelele ya Damaris wa Dama Mobile Spares? Hey, hey. Wow. Karibu sana. Ngai arokũhe mbeca. Ngai arokũhe mbeca nawe ũkĩingĩra handũ ũkanyitagwo guoko. Rekai tũhũrĩre Damarũhĩ rwega. Thank you, Ngai mheshimiwa. Kihejo. Kihejo. Yes. Ndĩrenda gũkũrehera mũndũ ũngĩ. Ndehe mũndũ ũngĩ nĩgetha rĩrĩ. Ndĩrenda gũkũrehera mũndũ ũngĩ. Mũndũ ũngĩ nĩ oke. Mũtumia wĩho we. Mũtumia wĩho. Mũtumia wĩho we. We nawe tiga kuga hau rauga we. No arehe mũndũ ũrehe ti gũtinda ũkĩnjũkĩte. Ndĩrenda gũkũrehera mũtumia wĩho we. Ndĩrenda we. Wewe na maũndũ maku we. Mũtumia mwagiana nake mũno we. Oh. Ha. Niĩ ndirĩ mũtumia. Wa mama mbo. Niĩ ndirĩ mũtumia. Mũtumia mwagiana nake mũno we. Niĩ ndirĩ ndagio nĩ mũtumia tiga ũmwe. Nginya ũkĩũra mũciĩ we. Ũcio we nawe tiga wega. Mũtumia aga mĩtugo rĩ. Wapi kelele ya Bebe Top? Hey, hey. Wapi kelele ya Mrs. Kihejo? No akaraiku. Aya. Nĩmwendete Muthoni? Nĩmwendete Bebe Top? Nĩmũmwendete? Akorwo nĩwendete Bebe Top nyonia na guoko ũguo. Ngai, mũmwendete ũguo? Wapi kelele ya Bebe Top? Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Oka. Oka. Oka.